Pada kiša, dadi. Tata. Pada kiša. Joj, ne može mu kiša ništa. Superman. Vidimo se sutra u Derventi, u petak u Doboju, nedelju u Banja Luci. Imamo malo luka i bit će zadnja tura sjemena. Znači, ko nije kupio, više ne imamo, ovo su zadnje rezerve. Ko kupi. Ako ne, sve do sljedeće godine, kad uspijemo ponovo uzgojiti neke nove sorte. Ko još nismo ni gledali, jel je stači treba prije. Evo ovako, ovo je naš paket. 30 struka, nekih pola kile. I više. I više. Ovdje vidimo se kome u života muka, evo muka. Pozdrav ljudi, evo jedna velika berba, ovo je samo jedan fotelik završen, još su dva gotova i vidimo se u Derventi, četvrtak, petak u Doboju, nedelju u Banja Luci. Požurite ko još nije kupio naše sjeme, sve što je ostalo u zalika bit će na pijacama i poslije toga više nema. A sada idemo u druge posteljike, vidimo ostalu berbu. Posle luka ide naranđasti, bostan, slatki Sibir i onda posle toga paprika, roga ili babula. Vidjet ćemo još.